Mayap ayabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbe king ke katamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king piyesta ng San Juan Crisostomo, obispo at doktor ning banal a kapulungan. Ingke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, Kura Paroko ning Parokya ning Santo Cristo del Perdon, King Villa Julita Subdivision, Siyudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Ikayong sablang melala, purihan niya ing Diyos, purihan niya ing Diyos. King masayang kulisa, ikayong may piling kawan, purihan niya ing Diyos, purihan niya ing Diyos. King masayang kulisa. King lagyuni pa, poning anak ang poning banal espiritu, Amen. ing grasya ning Diyos ang maragul lalugod at nakalalunus, yasanang parating mantabe, kekongan. At keka antimurin. Kapatad, miti puntamo ang timong pamilya ning Diyos, kambening kapanaligan, ipanigaputa mo, ing patawaran na katamo ning ipa, uling mamuya, ampong maganaka. Ginoo, pakaluluan mo kami. Uling mikas sala kami keka. Ginoo, ipakit may kay kami ing pakalulu ampong lugod mo. At ibyemo ke kami ing kaligtasan mo. In Diyos, alubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamongan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy pa, ika ing sangkan ding sablang manalig keka, gewa mi isan Juan Crisostomo, bantog king gelim nga ng magsalita, at makabayani king kayang dela na nakasakitan. Mabiyasa kay sana king kayang turu, at akamtan ing tetagan ay bat king matyagang ng kapibabatan. Itiaduan mi keka o Diyos, kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiya at magari kambe mo, king kami tunganing banal espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tapu king amano ning Ginoo. Pamamasang ibad, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Mengariya i Kristo, king metong akatawan, ating dakal adake. Makanyan man, metong yamong katawan, agyamang dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo o Griego, ipus o malaya, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatana ning metong mong espiritu. At itamungan, minum tamo king metong mong espiritu. Uling dakal lang dage, ding bibilog king katawan, at emo metong adake. Ngeni ikayungan, katawa na kayong Kristo, at dake nening balang metong ke kayo. Binili na lo ning Diyos king kapulungan ding sabla, king kailangan dang pagkabilyan. Mumuna, ding apostol, kadwa, ding propeta, katlo ding talaturo, at kaybat, ding darapat milagro, at detang ating upayang manulo, o makasaop karing aliwa, o mamahala karela, o magsalitang miyayaliwang amano. Elangan apostol o propeta,
o talaturo. E ilangan atin lang upayang dapat milagro o manulong sakit o magsalitang aliwang amano o magpalino nung nano ing kabaldugan da reting amano. Pag nasanyulasan ng lalong akwa, ding maulagang regalo. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Itamu ing balayana, ding tupa ning keyang kawan. Itamu ing balayana ding tupa ning keyang kawan. Dalitanan me ing Ginoo o meto yatu, king mitmong tula sambanye, lumapit ko keya, kambering masayang dalit. Itamu ing balayana ding tupa ning keyang kawan. Kilalanan yu king ing Ginoo, ya ing Dios, ya ing lina lang ke katamu, at bandi na katamu, itamu ing balayana, at tupang papastulana. Itamu ing balayana ding tupa ning keyang kawan. Ding pasbul ning templo na, ke kayulang luban, kambening kapasalamatan, at ding patio na, kambening kapuryan, pasalamatan ye, layon puryan. Itamu ing balayana ding tupa ning keyang kawan. Ing ginumayapya, alang kayangganan ing lugod na, at tapat kapilan paman. Itamu ing balayana ding tupa ning keyang kawan. Parangalantaya ing mayap a balita. Ing ginuman tabi ke kayo. At keka antimurin. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginu. Mintay Jesus king balen na ining nain. Tinukila kang Jesus ding alagad na at ding dakalataw. Inyang atsyunay king pasbul ning balen, asaganane ing metong alibing. Ing mete, bugtong niyang anak kalalaki ning babaeng may balut. Dakalaring taong ibat king syudad ing may kipaglibing. Panakit ning Ginoo king babaeng may balu. May lunos siya kaya, inya sinabi na king babae. Eka tatangis. Kanita linapit ya at tigkila ni ing kabaong. At tinuk ng lading mamusan. Nga ng Jesus king bayin tao. Sasabyan ko keka, mibangon ka. Linuklukya ing mete at siya kaya migsalita. Binyaning Jesus kang imana. May nga takutan laring subla at pinuri ding Diyos ngara. Lintoya busal tamo ing meto nga maragula profeta. Di natanging Diyos baning iligtas ing balen na. Ing balita tungkol kang Jesus kinalat king mabilog a Judea at karing misiping-siping a balen. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Maya pa abak po kekongan. Mayapayabak po among. Ing kakatamo pong pagmasusya na Santo Ngeni, San Juan Crisostomo. Niya po. At palagi ko dapat metong nga naman po karing patulunan da ding magobra king radyo. Niya po. Bakit po? Kasi po yung Crisostomo, yung buri ng sabyan, golden mouth. Niya po. Ayun po sigurong magobra king radyo, atin lang gintong asbuk. Niya po. Pero po palagi ako nung atin lang gintong asbuk, dening kayabe kong ngeni, makasanla na lang ring gintudang asbuk. Niya po. Anyapin po, golden mouth. Niya po. Bumunang dili, ing sigurong dapat tamong lawin. Niya po. King kakatamong ibanghelyo ngening aldong iti. Yapin ning sinabi ng Jesus king babay. Yung katatangis. Niya po. Dapat po pakapaniwalan tamo king kakatamong pilubluban. Ing nasa na ning apong Ginoo.
yapin niya ing tula ning balang metong kekatamo. That God wants us to have joy. Anyapin po, nung lawenyo, metong karing gifts of the Holy Spirit is joy. Po, na burina ni nga pong ginuing matula tamo. Pero emo agyang nanong klasing tula ing burina ni nga pong ginu. Po, ing burina ni nga pong ginu kay katamo, itang tulang ating laman, itang tulang manatili. Kasi po ning kay, we run after po, empty joy. Po, ita pong kayari mong akamtan itang buri mo, o ba't bala mo, kapamurin matula. Po, itang dingaliwa po, ingaws da ring matuag, yam. Po, potang alayo pa ka, nakakaburing-kaburi. Bala mo po rin kaya nakan. O tapong may nakit lang ba yung cellphone? Ay, no karagul kaburian kaniti na ulit-ulitan da. Salimo ko. Pero pupotang misaline, ning kay alaya man pumpabulan, akit mo, ugse-ugse niya mo. Po, happy bagsak-bagsak dan Bakit? Kasi after having it, po, bala mo itangyam mila ko na. On to the next cellphone. Potang atinang bayong aliwa, o itana naman. Anyapin po, tanda ng tamo, yan yung metong karing dapat tamong lawen king beta mo. Are we aiming for true joy? Itang tulang, agyang potang dumala na kang lungkot, di na nakapamuring kapayapan king kekang pilublupan. Itay metong karing bagi, asana pakikwanan tamo. Agyang karing relasyon tamo. Anyapin po, emo king kasal, sasabihan tamo for better or for worse. But even when you face the worst in your relationship, there is that calm peace that you know deep inside, this person that you chose loves you. Ito po yung importante. Na naman pangako niya, po, din pong pumpisamban, tano po masyadong buriretang personal vows. Bakit po? Kaya po kasi, nano-nano lang ang panyabiyan din kakasal. Pupotang masyado kang in love, you can promise heaven and earth. Sabihan mo kaya ka nga na, ipapangako ko, kailanman hindi kita papayakin. Po, may bumusabihan kaya, totoo yan. Misabi tamong pasibayo kalabas na nga lumban walaweng kumoga lang nung ginagay ng asawa mo. Po, ipangako ko keka nga ng makanyan. Ibiye ko nga ning buri mo. Nano ka, SM ka, we got it all for you. Anya, siguro dapat lawin tamo. Because we can actually long for fleeting joy. But there is that joy that gives you inner peace, even when you are troubled. There is that joy that you have. Kalupa na mo po nung potang apiliming tutumong bukasyon king biye. Kalupa da po rening kayabe ko kini king radyo. Palagi ko, naman po maraguling babayad na. Yapin po sabi ko kay kayo, nung atin la pong gintong asbuk din, sinlada na la malwat na. At palagi ko po, edano po atobus, sikwada na pong main pound, dening karelang gintong asbuk nung makanta. Pero po, ita po yung metong karing bagi. When you find your vocation in life, even when there are problems, po, agyang potang makabuisit la rin kayabe mo, king obra. Agyang ning kahi, may bug na kang lumub king obra, uling lalon mo. O bating ka na akong sweldo, maragul pa yung gastos ko, king pamasahi ang po pangiga na gana. Patiking ka na akong forma, naman na bayad, ning ka na akong sweldo. And yet, there is that peace. Why? Because you love what you are doing. Balo mo, ikwa mo itang buri mo. At karin po kadwa, lulubyeng sasabihan kupin po kay kayo. The golden mouth. Palagi ko ining gintong asbukay ni.
biyasa ang magsalitang karing ama nung mga santing. Baliw po, sabi dang ini, muwala po ka doreng mikilag yung marites. Kasi it has been so abused. Po. Pero po, baluyo, ita po siguro yung dapat tang lawin. Agyang marites ka, lawin mo. Nung yung kekang panga marites, ginto yung asbuk mo. O yung asbuk mo, ang po pa hindi mo, bala mo punyalya. Kasi po nga ng San Pablo, king kekatamong mumunang pamamasa, na ano po, tandanan nyo, katawa na katang Kristo. At ning kay, baluyo po, akakalingwan tamo, nung katawa na katamong Kristo, ding matwa tamong kanta pa sa sabyanda na ano po, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Anyapin po siya, pena sakit me, ing kapatad mo. Kapilan man, maging ganaping tula mo. Ding haliwa pong tao kasi, balada, para maging masayala, kailangan maging malungkot la paring haliwang tao. Timpong makanyan, they think that their happiness depends on the sadness of others. Anya edo buring matula ding haliwa. Lalo na rin taong magiganti. Balada, ingkarela mong ikatula, potang akit ding makalugmok ingkarelang kapatad. Pero, mo po, agyan pong manalbe kayong nang telenovela. Ding magigantiban ng talwi, rin masaya. Potang ikwada na itang balada, burida. In the end, it is an empty joy. Anyapin po, sana ka rin katamong asbok, tamo may papangira. Sana po kalupa ng San Juan Crisostomo, atin tamong gintong asbok. Agyang-anyang yadaratlan niyang kasakitan, he always actually gave the good news to other people. Agyang po, pagdependi nala, dening pakakalulu, he still was proclaiming good news to others. Paluyo po, kay ating pong aliwang tao, sabihan na para lakaring pakakalulu. Pero puputang magsalita la, makapadasakit noman palbluban, karening aliwang tao. We can be pro-poor without offending those who have. Kasi po, kaya kalingwan tamo, poverty is not only about money. It is not only about material things. We must also remember that some of us may have many things, but are poor in spiritual things. Let us remember not to alienate anyone, because we are all members of the body of Christ. Itamungan katawa na katamong Kristo. Anyapin po, sana pota pong sasabihan tamo, we are church of the poor. We are the church for all. Let us not forget, itamo, we are the Catholic Church. We are church for everyone, poor and rich alike. Remember what CPC2 said about poverty. Sabi na po makanyan, no one is too rich that he cannot receive anything. No one is too poor that he cannot give everything, or that he cannot give anything. Nyapin po, ningkay, makalungkot itang sabihan tamo, propor tamo, uli mong muata mo kareng atinan. Po. Tandanan tamo, itamongan. Gangpong i Kristo, King Viena. He knew how to eat with the poor and eat with the rich. Because he knew all of them needed one thing, and that is God. Anyapin po, sana rengas bukta mo, tutulang magdalang maya pabalita. Baldang talwi, kaluguran kong kapatad, sabi na ning kekatamong ebanghelyo, nga nang makanyan, anyang ikit da nga nini, nga na, impong sinabi da nga na, lintoya libutad tamo yung meto nga maragulo profeta. Di natangyeng Diyos,
baning iligtas sing balena. Pota pong migdala tamong tutong tula when we bring true joy to others, we will feel that God is truly with us. That God truly saves us all. Emu ingke kang sariling tula, nune ing tula, daring egana-gana, yung tune kaligtasan at dadalanan ni nga pong Ginoo. Akupin po, ning kahit ding aliwang tao sa biyanda, basta't miligtas ko. Ngapin po detang aliwa, ngada, ikami mo'y miligtas. Nga ako naman po karela, nung ikayo mo rin ning miligtas nga ako, matula kayo kaya kimbanwa. Will you be happy in heaven if only a few people, nung ikayo mo yung mikit-ikit ka rin. Ano mo po sabihan ko, itamo mo yung mikit ka rin. Ay, siguro po, sumawa tamo mo rin eh. Anyapin po, intune kaligtasan. We will feel, itamo mismo sabihan tamo, di natanging Diyos, bani iligtas ning balena. Potang itamo, balo tamong pamatulan, ing balang netong at netong. Uling kanta, lupa man, langit na rin. Amen. Ing Diyos, lelanganing tao, banyeyang kayabe na king susyudad, anuno atin niyang obrang gampanan, ing balang miyembro. Makanyan mo naman, i Kristo, nasa nang iligtas ing ketawan, kapamilatanan ning pamanalakad, king kayang mistikong katawan, anuno ating miyayaliwang karisma ampong obrang daraptan. Nga tamong ening manalangin, Ginoo igalang niya sa ing metong at metong ke kami. Ginoo igalang miya sa ing metong at metong ke kami. Para karing sablang Kristiyano, mitmong tula rasan ng gampanan ing makatuli da obra karela king kapulungan, nuyaman anti kababa iting katungkulan, para king ikakayap ning kabilugan a katawan, ipanalangin ta king Ginoo. Sa ing metong at metong ke kami. Para karing miyatasan king mas matas a katungkulan, era sa kakalingwan king atin lang mas mabayat a responsibilidad a kailangan pakibatan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo igalang niya sa ing metong at metong ke kami. Para karing dinina ng tune karisma ning Espiritu, parati lasanang makasadyang pailalam, karing mangatas ng opisyal ning banal a kapulungan, bilang patutu ning katunayan o katutuan ning karelang karisma, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo igalang niya sana ing metong at metong ke kami. Para kay katangan, ing matibe kasalpantayanan king pamanyubli ng miening katawan, ating kapanayan king bie alananga, alalayan da kata sana karing sablatang kasakitan at kapagsubukan king bie, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo igalang niya sa ing metong at metong ke kami. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasantamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, antimurin para king kapaldanan ding kapatad tamong masakit, lalo na Cecilia Arcelia. Ring kapag nasandaring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparala daring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, ring makapasubali ng kapag nasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocesis, antimurin ing makapasubaling kapag nasan ng Andre Garcia, at ring kapag nasandaring kapatad tamong magmasusi, king Aldoning Karelang Kebaytan, lalo na Ijolo Evangelista. Iyulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyangu na bie, lalo na ring meyangu bie pauli ning COVID-19, antimurin ing meyangu bie, korazon amuraw gat bonton. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo igalang niya sa ing metong at metong ke kami.
Uy, paming at syuban mo, pagkaluban mo keng grasyang makapagobrang miyabi-yabi, mitatambayan king pamanalakad king katawan ng Kristo. Ing balang metong ke kami, king agyag ning banal espiritu, gampanana sana ing kayang dake, lalam ning pamanatnube ning banal a kapulungan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless. And we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon matanggap larapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Uy, paming miglalang ikatulame sanang iting sakripisyong yampang mi, king kapigaganakan kang Juan Crisostomo. Uling makatipon ke keti, ban puryanda ka, antimong tiruna ke kami. Itiaduan mi kapamilatana mo ring Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin, Itasyula ring pusuyo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong ginung kekatamong Diyos. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat tampong matuliding pasalamatan da ka, kapilan man nampong numan karinoy pa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya. Pigkalubme king banala kapulungan mo iting piyestang parangal kang San Juan Crisostomo. Agyagan mo kami kapamilatanan ning biyenang banal, tuturo mo kami kapamilatanan ning kayang pamanaral, at babye mo yung kekang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming ligaya mo, layon makyabe kami kailang tuknang dambabye kapurian keka, at ngaming ening pupuri. Diyos sa mayupaya,
Apining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay pagparalam mi. Itugtog may espiritu mo ang timong titipang ambun kareting ayin mi. Bahan mi pabanalan lat para kaya kami magawa no mang katawan ampong daya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang bengin mi panganyayaya. At bayo na kusang lubdinaw ning biyena, kimpamaylasang pong kamatayana. Kinuha na yung tinape, pepasalamata na kampong pinuri. Piraso na yung tinape, dinuwang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan iti, ikongan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidaon para kay kayo. Pakanyan mo naman kebat ni ngapunan kinuha ning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinwang ning kalis karing disipulo ng hana. Kuanan niya iti. Ikongan at minum ko kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pong alang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayong pong para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti. King pamigaga na kanako. Maulay misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan niyo mapamakalulungi paing kamatayan ng popampaman yubli ng mebye. Darahon miya kay ting tinape ning biye, ang popaing kalis ning kaligtasan. Lain min pasalamatan kay pepalyarian mo kaming matampang, tala kadarapan mo pong sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at dahiyang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oig pa, ing banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco apapami, i Florentino obispo mi, i Pasiano ing kaya kaming obispo emerito, ring sablang pari ang pong diakono, at ing sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman ing kapatad ming minuna ng pepay nawa king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye, idala mula ding sablang mayang nabye, king pakalulo mo, ketang masala mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alang angga, pan kaya benang Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ang esposo na, kambe rinwan mong apostol, kambe ng San Juan Crisostomo, isan Fernando, isan Gabriel Arcangel, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka kekabaning panahon. Apurian ang pungapaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesukristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka, o ipanglubos mayupaya, manggaman king alang-angga. Amen. Ipapatawaran na katamong, patawaran tala naman din ka para tamong tao, iba't ka ring puso tamong, at nga tamong ining manalangin. Isang
patawad mo, ke kami ring salami, ke ka, anding pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emo kami pa'y sa ulting tukso. Nunay ikarus mo kami, ing Ikabos mo kami kisablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Bahan king kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati, king pamanali paning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabang pagsadyan ming nuwa nakapanayan, ang panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalanangga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan ni ke kaming kasalanan, nung pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Pamayapan mo yung pumpisan mo itungan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Kapatadi ang pangtaya king metong at metong intandaning pamikasut ang pong kapayapan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y milalakoking kasalanan ning yato. Nuan laring dara nung pambong kakawa, uling mipakabsyan la. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas miyay nga mano mo kumayap na ako.
Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, makatanggap communion king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, mo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayong pangadyan ngeni, ing panalangin kang San Lorenzo Ruiz, para karing katekista. O mayupaya at alananggang ipa, pigkalam mo kang San Lorenzo Ruiz, ing tetagan king kasalpantayanan, pauli ning lugod na geka. Sinuyuya king banal a kapulungan, meging tapat iyang asawa, ipa at pamuntok ning pamilya, at bilang talapatutuning ebanghelyo, inarapana ing kamatayan, libong biye abinye mo kaya, dinaon nangan keka. King panalangin niting banal a martir, saupan mo kaming atularan ing biyena, labanan mi at pagtagumpen, ing kasakitan king biye, pauli ning lugod mi keka. O San Lorenzo Ruiz, patuloy mi, ikeng katekista. Mamilatan ka at ipanalangin mo kami, masusubok ing kaming kasalpantayanan at kasuywan pauli ning pandemya, dapot king mal asaop mo, maging tapat kami sana, king tengwanan ming kasuywan. King kekang pamamilatan, idaon mo king mapaglunos sa iba, ding kekeng panalangin, ban kawangis mo, maging talapatutuna kening ebanghelyo ng Kristo, ban ayanad milading anak, at kayanakan, king biye kasalpantayanan. Ing biye misana bilang katekista, makaibya ligaya at kapuryan, king alanganggang Diyos, kaya ing kapuryan at dangalan, kambening Ginong Hesukristo, at ning banala Espiritu. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa mapaglunos iti sanang sakramentong tinggap mi, king kapigaganakan kang San Juan Crisostomo, pasik na nga na kami king lugod mo, at tapat apasyag ing kekang katutuan, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bukas po ing kapiestanan ng Banala Cruz, ang katanda ko pong simba king kami pong parokya, karin po king Villa Julita, para king kapiesta ng Santo Cristo del Perdon. Balungin po masikating Birhen de los Remedios ne po king Baliti, kami po ing katambal na ing Santo Cristo del Perdon. Pagmasosyan miya po ing piestami bukas. Ing misa mi po 5:30 ne po ning gatpanapon panimuna ne po ning Arsobispo Emerito Pasiano Aniceto. Ing ginuman tabe kay kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning mayupayang tutong Diyos, sing ipa, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, paligayan tayong Diyos, karing biyeta mo. Salamat kin Diyos. Tingang
sablang